Presidencia República convida Jenny Thompson, fundadora Her World Cricket Tour, onde introduz jogo cricket balabarik feito Timor Sira liu hosi atividade joga cricket hamutu Confederação Cricket Timor-Leste no estudante Sira hosi dormitório Fundação de Bom Samaritano Gleno Hermera. Atividade halau hea plas presidenciar iha loron sanlur sing hitu fulan setembro tinang ne no sai hanesang experiência da hulu balabarik feito bara kodi conhece cricket. Os convite na participa nessa jogo na cricket para kita nessa congregation itu na wansira além de kita rasa kare masih ya timur bermerdes na memang kita kata ini sebenarnya sinti solo kita ada progresi buat ini baita na wansira nomos baita ni belum tolong ke nasa kita. Karena kita hanya kata kusi jogo itu laos itu sendiri na mesti terhadapnya konsumisam. Itu ni konsumisam para orang Indonesia pada involve itu ni wansira ini kuriu itu ni pero sero riba parte keto. Contente teves tamba durante ne ami hetandet treinador mane si quase durante ami hetan treinador mane mas agradece ohi ami hetan ona mana zeni usi Australia hatur katak dia feto ne ihaduni sai sito sa contente teves Saya dedet maknya hanoring tekniko onsa tuda onsa itato be asang iha boa vontade na reta tuti. So today I'm watching some extremely great skills from all the young women in, I believe they're the Dili team. They are just naturally talented athletes, and cricket is not a game where you have ordinary skills. You do unexpected movements, you're side on to ball, you're side on to bat. That's not a very natural thing. But I've seen these athletes who haven't been playing that long, they've adapted their athletic abilities to play cricket. I've seen some brilliant fielding. Her World Cricket Tour mak inisiativa ida husi Jenny Thompson hori halo viagem iha mundo tomak hori joga, treina, no documenta cricket pa feto sira. Cricket maka jogo desporto ida, cricket mak desporto ida nebeni origem iha Inglaterra, no habela iha mundo tomak liliu iha nação sira hanesang, India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Australia.